Timu mukaga ziri muri Yonza, Megamba, Kazinga, Mpara Town Council, Mpara Sub County hamwe na Rwentuha nizo zetabira mu mpakeze eza Kyegegwa 5th Division kandi zihendeye Rwentuha erukusinga Mpara FC ahagore mwarusha omuzano gwa kamaririzo. Empakezi bireneshaje kwa MP wa Chaka South Jackson Kafuzi oherize buri timu etabira mu mpakezi nebindi bichoncho kandi Rwentuha na Mpara Sub County zirabira kugena mu mpaka za Kyegegwa 4th Division. Abasambi banje bona babere so much vitamin akintu cyo babende benda kandi babasize kwehayo guteka y'amani gabo kureka babasa kugira ekikopo ekitayire twaranka Mpara Sub County nje kitwetira tubasa kuba bahanguzi ba Chaka South constituency bamenye no kushemera kwinji akuba lige jejenzereje kandi tubaze kusamba kwitwandendera so sima munonga honorable Wifi Jackson Kafuzi ahabwenteka nuje yafunire tandika ligi y'umupira rwaboje uburigombora tugahayo timu emu nizo timu mukaga twazana tumazire myezi mukaga nituzana Omakura gandi timu ya Agacencwire aba Elizoba yasinga Tigers agore mwarusho muzano gukubanza agwa group ya kashatu gwempakeza wa makanika omurembo Mpara ogwazanrwa achanya miti obona amezi kuba mugolo arafa munda barasiya bobo tamude kubabigana baba Sadamu kubabigana Goro businguzi yatebwe mu cweka cya kabiri. Chatu boosting kutandika kutera umuntu mahangwa ina bahanga roba odds aziri 1 to 10 iriya iri timu mpango cya kirinka Man City ikuzana Leicester kusemba yate chonga twaguhangura 1 niru atwa twarebeka tukatunga winendize mu twarwa mu kibinja nkiza kubanci tukora basanga ngo enkuba enzura ino kuyacuteganisamo kare ekise cyantitera so twatarfi twasambira mu saye cya kinamizi so nco kintu twaruzi ngo mpiro empakezi nizugumuza mu kuzanwa nyencha kare muganda garaje kuriyitana na City United ashamushanzi hangwe na bwanyuma shahina quality neja kubane kwatana timu ya Sawa and Sunzin